darba li id-drawiet tajbin jew żina jibdew minn tfulita normalment, mhux hekk? Tajjeb ġifieri anzi ħanpoġġiha mod ieħor. L-aktar drawiet li tidra bihom fit-tfulitek, aktar hemm ċans li tiżviluppahom u tkun iktar diffiċli biex tinqala minnhom. Mela jekk jiena bit-tendenza ta' ħanikol ftit u spiss, nifhem il-messaġġ, nifhem ħafna. Imma rridu nkunu ċari. X'jiġifieri nikol ftit u spiss? Spiss kemmu? Kull kwarta, kull nofsija, kull sija, kull satej, u min jgħid li huwa qed tisaġerax. X'inhu spiss? Kull sija, kull kwarta, x'inhu? One. Number 2, jekk m'għandix ġuħal fejn ħanikol. U din nistgħu nsemmuha meta jkunu qegħdin tfal kemm tisma' parents li vera jisfurzaw it-tfal biex jieklu. Isna aħna ma nafdawx is-sistema tal-ġisem tat-tifel meta tgħidlu li wasal saw. Mu jikolli xejn. Mu jikolli Issa xejn. jekk it-tabib ħanpoġġuha kif inhi. L-ikbar inkwiet. Issu wasfur jikol. Ma ħanpoġġuha kif inhi jekk it-tabib stess jgħidlek isma' għandu bżonn itella l-wejt għax mhux ħelt istorja oħra. Però li qed jgħid Mark huwa. Żgur m'għandix dawn il-problemi n-nies Maltin. Però li qed jgħid Mark huwa illi isma' Dik għaddejt minna meta kont żgħira. U anke jiena, anke jien. Inti jikol jgħatta chicken nuggets, namillu kol xi burger kultant. Mela, xi U biċċa anki kol pizza, naqra tortellini minn bil-white ġol sauce, eccetera. jekk jiekol dak biss, jekk inti provajt li kell healthy u qed jikol dak biss, aħjar jikol dak milli ma jikol xejn, vera. Però żgur provajnilu kollox, jiena pereżempju ħanġibkom eżempju bija. L-ommi kien iġela u nsellimilha minn hawn x'naf li ħadar aħdar programm, ġieli anke taħbad rasa mal-ħajt. Indanna kien tiġib l-vitamini, ma kont nikol xejn li piżelli. Piżelli biss. Anzi, kont ikollhom. Anzi kont nikolhom, imma sa kemm skoprew il-piżelli. Tajjeb, u ħanati pari jiġifieri ma dejqa xejn irredikola ruħi, imma forsi tgħin imqalġi ġenituri minn dan. Jiena ma kontx inkun kuntent li poġġi bil-qeda u niekol magħhom. Dejjem kollox logħba għalija, x'kienet tagħmilli? Daqqa kienet tagħmilli pereżempju l-piżelli fil-kantuniera ġobaw, daqqa tellaqhom li biex inġibhom u nikolhom. Logħba, kollox logħba. Paċenzja ħadet bi. Kont nagħmel letteralment treasure hunt biex insib dal-piżelli u niekol. Piżelli biss. Undu daqt ngħidu perjodu ta' x'imbagħad x'imbdejt l-isports. Inselmi lan-nanna naf li qed tara l-programm ukoll ftaħt klabtejt u konna morru nhar ta' ħadd in-nanna. U jekk qed tagħmel li dix lażanja kont nikol. Jekk ittini nofs dix kont nikol nofs Kont dix. ikol ġifieri dix lażanja. Mela. X'qed taħsibni ma nikol xejn. Jiena vera rrid nikkontrolla li l-nifsi li nara t-tifla ma kienx ġurnata sħiħa u nibqa' kalm. Għax bħala ġenitur tinkwieta jasra jekk it-tifla ma kienx biżejjed, tgħid biss kienet illum. Sinjal Ma dak biss kellha bżonn. Però tfal jgħaddu minn daw il-perjodu ta' Eżatt. Imma ħafna nies u mbagħad jekk mhux se tikolli inkwetaw. mhux se tilha PlayStation, jew mhux se tikol daw ħafna affarijiet. Ħadd ġelu jiftaħ l-istonku, ħadd tisfurzalu l-istonku biex jinfetaħ. Dak l-istonku qabel kienu jieħduhom anke t-tobba biex ituhom qabel injection partikolari. Biex tiftaħlhom l-istonku? Biex tifilhom l-abtej. Raġunijiet tajba dejjem ikun hemm, ta' ġifieri da jkun hemm konsens. Imma ċerment it-tobba jgħidulek ħi taħjar toħodhom inti milli tuhom it-tfal. Jgħidlek inti l-maridu mhux Però Inti ma tikolx kien ġaħġa ta' taħrib titel. Aħna li qed ngħidu huwa illi jiena ddeċidejt pereżempju li platt eżempju tiegħi jew ftit inqas ħan teħli t-tifel u ngħidlu isma' qabel ma tiklu kollu tqumx minn hemm. Dik hija perikolosissima l-ewwel it-tifel għandu bżonn jkoll inqas minni. U number 2, jekk nidem intela, ġenwinament intela, għax da jista' jkun qed jgħaddik biżmien, dak suġġett ieħor. Inti naħseb il-problema wkoll forsi ma tantx qatt ma semmejnija hi li tanti kollok l-istonku miftuħ li tikol taf l-infqajt u titlest il-platt kollu u tibqa' tikol. Dik hija imbagħad psikoloġika. Psikoloġika dik hija. X'inti fil-verità ma nbaqalek ġuħ, imma jsibu mentalment Romina illi dak illi huwa within reach jiena anke jekk int lejt u qed nara ir-repeat ta' Karlu Romina llejla. Dara da within reach ħan nixrob ħana raġan dijaw. Dil-galletta wara dal-ħelwa. Dak li huwa within reach jiena anke jekk mimli hemm ħafna iktar ċans li mmur għalih, speċjalment jekk aljenat. Di vera li qed